Priče s autorima diskurzivni je program Liburnija film festivala koji se odvija svakog dana u 16:30. Ideja programa je ugostiti autore i na neki način uspostaviti s njima dijalog razgovarajući i o njihovoj motivaciji i o nekakvim postupcima i o izazovima s kojima su se susretali i također uspostaviti nekakav dijalog između autora i publike. To su neke stvari koje ne možemo čuti prije filma ili nakon, ali zato imamo vremena ovdje. Filmska početnica je program, to jest radionica namijenjena djeci i u sklopu filmske početnice u stvari mi djecu pokušavamo naučiti nešto o osnovama filma i slike u pokretu. Malo koje dijete imalo priliku snimati nešto ili raditi na filmu ili animiranom filmu. Pa tako krećemo u stvari sa optičkim igračkama, to su taumatrop i zoetrop, gdje djeca mogu vidjeti kroz jednostavne primjere kako se recimo dva njihova crteža mogu pretvoriti u jedan koji je slika u pokretu. Radionica prvi put snimam se održava u partnerstvu sa Udrugom Film Aktiv iz Rijeke i cilj radionice je u 5 dana proći kroz cijeli proces snimanja filma, znači od odabira ideje do korištenja zvuka, snimanja slike i na kraju montaža. Ne mislim da se dokumentaristika može naučiti u 5 dana, ali definitivno se u 5 dana može prenijeti ljubav prema određenoj stvari, što se nadam da ćemo uspjeti i ove godine. Prije svega nisam htjela, uvijek to napominjem, detronizirati same rudare, samom to činjenicom da sad njih ne snimamo bez obzira što vidimo po gradovima sve te kipove, statue, veliča se rudarstvo, odnosno muški aspekt, naravno, ženski se ni ne vidi. A njih nisam htjela viktimizirati, ali te žene ni same sebe ne gledaju kao žrtve i to mi je genijalno kod njih. One imaju, to više puta ponavljam, neku tu krotku drskost, onako malo su ponosne i njihova srca su i dalje u stvari velika. A, ovo je zgodno. Jezus i Marija, pa ja ću ti dobiti slom živac, Ja isto, da. To je film o jednom ekscentriku koji traži neki svoj prostor i mjesto u ovom svijetu, negdje onako. To je nekoj svojoj veličini, je u nekoj sjeni i u nekom trenutku. Dok sam radila film o njemu, on je nestao. I onda je krenulo se razvijati ta jedna druga linija filma. Mislim da mu je značilo da ga se vidi i čuje i na neki način uvaži to sve kroz što je on prošao, ali isto tako i što je donosio ovoj zajednici. Mislim da je puno toga donio i davao, što smo negdje pokušali pokazati kroz ovaj proces i rad, da nas je inspirirao mnoge od nas na ovoj sceni riječkoj. Gledaš, 80% hrvatskih spotova za nove glazbenike je snimljeno u političkoj školi u Kumrovcu. I meni je uvijek bila užasno interesantna ta dekontekstualizirana eksploatacija takvih prostora. Za mene je to doslovno ruin porn. Ja sam odmah shvatio da sam ja zagrebao na neki taj teritorij, da ne smijem napraviti takav film. I skužio sam da meni ta arhitektura i taj dizajn moraju biti samo poligon da se ja uvučem u neku puno ozbiljniju temu, a to je za mene apsolutno pozicija radnika unutar tog poduzeća. Prvi susret sa Uljanikom, evo, kod mene bio moj tata je radio cijeli vijek u Uljaniku. A s druge strane, ja sam isto tako radio u Uljaniku, da. I kad je Uljanik došao do toj točke prekida, kad su krenuli ti štrajkovi, jedno tjedan dana bila je u gradu ta nekakva euforija, bilo je taj nekakav osjećaj bunta, sad ćemo nešto napraviti, ali onda polako to se sve nekako, kako bi rekao, izjednači. Silom prilika ljudi su prisiljeni egzistirati, prisiljeni su plaćati kredite, slati djecu u školu i tako dalje i morali su otići trbuhom za kruhom, naći neke nove poslove, snaći se. Taj neki film, da se sve to nekako prerano zaboravilo i zataškalo, me je nekako potaknuo prvenstveno to za ispričati ovu priču.
Tu mi je bilo zanimljivo u stvari na koji način se sjećanje uopće je ugrađeno u našim tijelima i činjenica da je u stvari sjećanje postoji fizički u tijelu kao protein. Kad napravimo neko sjećanje da on negdje postoji i da onda proces prisjećanja funkcionira tako da mi u stvari kao prizivamo to sjećanje i imamo neki tip interpretacije događaja. To su većinom slike koje su meni važne za život. I to su većinom slike nekih dodira, mahovina, nekih tekstura. Tako da sam ih na taj način u stvari birala iz nekog sjećanja, neke segmente koje sam pokušala nekako s kamerom nanovo oživjeti. Znači, ovaj film je nastao kroz jedan duži period vremena. Bio on i fotografska serija u jednom periodu, ali na kraju je zapravo sve preraslo u to da treba postati film. Jer nekak sam imao još potrebu tu temu probaviti i tom temom se pozabaviti. Jer je meni osobno teško padala činjenica da će mene neka bliska osoba zaboraviti u potpunosti u skoroj budućnosti. I zato sam htio još više prodrijeti u tu situaciju i vidjeti zapravo jel postoji način jel se ikak može suprotstaviti tom zaboravu. Možda sam odgovor znao i prije nego što sam krenuo snimati, ali ipak ta borba pruža neku utjehu meni i pruža utjehu drugima koji pogledaju film, nadam se, da nekak lakše prihvate činjenicu. Pošto sam ja osoba kao koja ima pozadinu snimateljsku, nekak sam uvijek imao tu potrebu za autorstvom. Kad vidim da neko stvarno postoji, da neko stvarno je, to me puno više motivira. Sve se može iskoristiti u neku svrhu koja može pomoći na kraju nekome ili otvoriti nečiji vidik ili pružiti nekome utjehu i zapravo mu olakšati ovaj život koji zapravo po meni je jako težak. I to mi je nekakvi cilj zapravo, olakšati ljudima da lakše prolaze kroz sve kroz što prolaze.